Kolkata a State Sarkaren Kol RG Khar Medical College and Hospital a Doctor Duty PG Trainee August Nikwa athina chungchang chu CBI tenan chui meka New Delhi a Medical Zirlai nearby ai Pong Swalron le thina rap thlak tak nuwa India ram ngor nging poi khoina ani awangin ngai ven a hlo hle a he thil thenga hian soi neu atame memboka country chinte intarlang le teang ninga ni zana neya he damdoina hian thil danglam te chiam ala thenglem lo he doctor hi darkar somthum paruk chung duty turniin hemizan hian olympic an ena javelin thrower Neeraj Chopra tranin a junior tenen damdoin chhong thumna anoma eiturachcha a nuwa seminar room a muwa jinglamdar thumvela intern pakhatin report mu turina kai thowa chumi nuwa chuan amule a atuk jingai ro amutna bora hian thia charni in hliam munso maya tlem lova aneyani damdoina thuneitu pakhat assistant superintendent chuan chopmadar som pakhat borvela anule pate avabe popa anfanu anom samlo thu avaril phota reivak lo nu darkar chan vevela khol le in anfanu athia mani intihlumani thu avarila hetiang lai vel hian police te pun anizui ta ngal boka police te hian atira thidan pa ngai lova thi tin athi chan hi anjiak luta chonudar khatvela poi khoina tuar tu nu le pa te hian damdoi inan thlenga anlu anphal saklok lowa hetiang lai hian forensic team te chuan poi khoina thlenna hmun seminar room anva endik ve boka minitsom nuwa anu le pa te hi lu tiran nia anfanu nge yani tian finfia arwangan mu khan thom no ahamu mallova darkar thum nu vela achung te chuan anfanu thidana hian judicial inquiry neyan ngiata darkar khatle chan vet nu vela nei ani zui ta ngal boka ahliam torte hian ahun top don naya insual boina athleng nge tialanti rawangin anfanu hi mani intihlum tia damdoi in lamin anril chu dikthein anretlat lowane nuna chanta hi Kolkata marlama puanzuar tu fanuania chuap le om lam anen kolna bi ka duty ania achung te nena anin biak nun ber chu August nikwa zandar som pakhat le chan vevela nia anin biak top na hian aril rulama harsat na emo mani nunna lak du na lam hoizongin achung te chuan trong kamanei anretlat lo zandar som le chan ve borvela abial pa nen anin be boka damloen kol tura tamawangin anin berei manlova anin kar chiat na tur engma aom lo bokane Olympica en puite khan ankalsan nuwa seminar room a hian amu ninan soya hei hi zandar khatle chan ve bor velani ome seminar room kalkonga hian CCTV camera ainwa lut le chuak te amu theya nuna chanta hian podium bul ban phena mutna pha hei hi arwangan muna lai khanin seminar room omdan te he thil thlen dan te enin achung te chuan anfanu hi tha ani nge yan ring apa chuan thani ti hi kachiang hle ahliam torte khan chu bak chu akok theitlat lo thudik thup tumna omani engwangin nge damdoin lam hian achui chiana anti khotlai ka hrethiam lo tina soi nuna chanta hi aruangen dikania mani nunala ani mel talo hle boka re hlum manin atak sadanga na atuar ti hriat theina aom nual boka au chualo na turin akale ashrok nemani dante abelet na lama ahliam torte baka pong suala ni nge ti fin fiana turin mi pachi te mu chuani boka tha mai ni lovin pong suala tel nina langa mani inti hlumna anga anchua chu
tual tha thu buai dik tak zo kalo ne police te hian complain an don lo chuan thi dan pa ngai lo tin thu buai an jiak lut thina ma se nu na chan ta nu le pa ten complain an thelu nuwa pong sual le tual tha thu buai zialu ni ta police officer pakhat chuan nu na chan ta hi amu hi lai be nia alan thua soi damdoi in thunei tulamin achung te hna mani in ti hlum tia anwaril kha engwa nge ti hriatani lowa damdoi in thunei tu thren khat poin hetia assistant superintendent in alowaril hi diklo anti thu ansoi chuaka heti lai hian damdoina doctor te chuan poi khoi tu zon chuan du wangin zirtop ni atangin noran huai hotrana India rama doctor rang te poin anzom ve boka meichia te him nangiatin zanlama Kolkata khopuya hian norte akal zui ta zela central sarkarin doctor te him na ngai tua tura a intia mangin doctor in zom khom pol chuan an nor anti topa heti chung hian pol rangin an la chhun zom zel thungane inrini khan poi khoi tua pu an mana police civic volunteer Sanjoy Roya aneya mantur hian finfiana athatok hle nge poi khoina thlenna mun anen dikrum khan police te chuan bluetooth earphone chu ruang bula an muchuaka CCTV footage anjir chianna tangin khamizana duty zinga rin hlel mi panga anom thei tin muchuaka chumi te chu thuzo fia aneya police te hian hei hi chu ni theilo tia in chokna process of elimination antian manga anrin helte thu soi a in mil chuan poi khoi tu atanga pai aneya hetiang hian mi pakhat chia abang ta CCTV footage a chuan t-shirt ban nei lo aha seminar room a hian bluetooth earphone a ngonga in bat nen jinglam darli vela luta aron chuale la mai ro chuan a earphone hi mu tur om to lo thunga chupa chu Sanjoy Roya khane damdoina hian achuang kai fowa police chung te zinga damlo anom chuan akan train a phone number atangin Salt Lake a police barika om tin ria anwamanta thuan zofia chuan damdoina damlo muturina kala mase amikandu hi ahmuzolo ninen soya a earphone chungcha ngan zo chuan ati bo thua soi a phone na athun zom sa to wang khan earphone an ona a phone nen chuan aronin connect ngala hei hi finfiana thatto ka ngain man ani zuita ne chubaka chuan nuna chan ta tina khan thisen le avun them mutura omboka chumile Sanjoy Roya DNA te anen dik chuan a in mil chi aboka poi khoi tua pu anita ama chaulo po hi in rolan omang ti hi thren khatin an ring thung ruang anen dikna report ten tu Dr. Thren khat chuan nuna chan ta taksa chunga khan mi pachi milligram za somnga vel mu chuania hetiang za thi mi pakhat ta tura chuan atam tham lutuka mi pahniemo mi pathume matal annianga yang ti hi an ngai danane chuti lain social media mi pachi hi chirang pathum mu chua nia soya oma Kolkata police te chuan ain polto chuan forensic manga endi kani lo chuan mi engza ta nge ti hria theini to lo thu an soi ve thung police terin danin Sanjoy hian poya khoi nuwa barika pana amut main athom nawa suwa finfiana om theite tiral veka tumane ama hi tharum thona lama mithar anilem lo amain anupui kutathlak thrin ti te chuichiana tanga mu chua thar ania boxer aniin au meichia chu police officer ani ngeya officer dangte a mel riat bokawangin an huang chung vela hian atlang nel viawa damdoin bula police outpost a hian an duty tir ngeya
damdoin thu nei tu tenen po anin mel riat travia wani ome hewang hian zalen taka damdoina veiwa khi tu main andang lemlo a u ASI chuan kan chung kwa kol khir berania a thatna han soitur ka hrelo thitura achung thuan rel ani poin aruang kan hlom lowang tin soi roye hi zungol ve ni chungin kumsang ni le som pakwa khan civic volunteer rangin Kolkata police hi zoma police tenen anin hnim nayawangin police te hian humantum nia soite a om nge bokane hethu boy hi CBI chuan Kolkata High Court thupe kangin ala chhong to police ten finfiana an muang te po an pe ngala anupui kutathlak thin ti chungchanga khan kumsan hi somni pahnia anupui rai puar chuan complaint a theluta ma se FIR zialu anilo baka man anilawa hemitrum hian man ni se chuan tuna doctor hi athi kher lowang tia soite po om CBI te hian achuina an kalpui meka doctor then khat te po voin lama thu zofia tura kowania poi khoina hian in nam hnoi dang an omem ti te an chui chiang mek damdo in lamin he poi khoina complain an thelut lote mani in ti hlumanga achung te an lo wa hril tenen damdo in thu nei tu te hi bang turin mi puilamin an nor ve mek bokane social media thuleng wa katam hlea police ten mani in ti hlumanga thupantum ti te na dara police te chuan complain alu ma khan thidan pa ngai lo tin kan ziak luta achung te hnena mani in ti hlumangin kan thril lawa hei hi achung te poin annem nget tinan soi apa hnena police te chuan poisa tam tham takpe kan tum tia soi om le boka police te chuan nirbaya khe satrang khan pong sual le adang tuar tu te hnena zangna domna pek thrinani anti ve thung norna lakal zel kara CBI te chuina hi ngai chan me kanita a danangin pong sual thu boy hi thlathum chunga chuizo turania October thla chuan a chuina tanga an mu chuate hi a hriat chian thei to in arinom bokane